És real la imatge que projectem del nostre país? Estats Units. Eixe país perfecte. El somni americà anhelat per tothom, potenciat per les pel·lícules d'Hollywood. L'enveja del món. And yes, together we will make America great again. I temuts per tot arreu. Però és tot tan perfecte com sembla? Hi ha tant de ric i glamour? Why don't we just always give them half of our food? Oh, boy, have you got a lot to learn. Sit down, son. You see, Kyle, we humans work as a society, and in order for a society to thrive, we need gods and clods. Gods and clods? Yes, you see, I spent a lot of time going to law school, and I was able to go because I have a slightly higher intellect than others. But I still need people to pump my gas and make my French fries and fix my laundry machine when it breaks down. Oh, I see. Gods and clods. That's right, so Kenny's family is happy just the way they are, and we're all a functioning part of America. Per a que hi hagi gent rica, ha d'haver gent pobra. Per a que hi hagi gent rica, s'ha de neutralitzar aquells que vulguin canviar les coses des de la base. You're really gonna tase him? He was... Què ens diu la Bíblia al respecte? Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo. Jo entenc que hem d'esperar a morir per arribar al paradís. I al vostre país hi ha desigualtats? La indiferència ens fa col·laboradors de la injustícia. El sistema ens deshumanitza per a que no canviem res.